Nagkapoy bayat panpanagna tikas kanyak analupoy sinuti papanak ngem kuna ni Jesus kanyak isuddalan pudno ken biyak ken isuwiti mangkibit tapno sa anak maitublan ti manak tapayaen na di imana idaldalan na dumteng manrigat tibiyag sa anak tun nga agdanag taamok nga ni Jesus isut kadua aduman itilapet nga inak masarangit dalan adu ti sisiit sino iti kaptek ngem kuna ni Jesus kaniyak aganusak agtuluyak ket di nakto panawan di nakto baybay-bayan di imana tapayaen na di imana idaldalan na dumteng manrigat tibiyag sa anak tun nga agdanag taamok nga ni Jesus isut kadua nasip nget iti rabi kaslaawanen ti lawag ngem ni Jesus isuti nagkari nga aywanan na itag-ay na di imana tapayaen na di imana idaldalan na dumteng manrigat tibiyag sa anak tun nga agdanag taamok nga ni Jesus isut kadua di imana tapayaen na di imana idaldalan na dumteng manrigat tibiyag sa anak tun nga agdanag taamok nga ni Jesus isut kadua di imana tapayaen na di imana idaldalan na dumteng manrigat tibiyag sa anak tun nga agdanag taamok nga ni Jesus isut kadua